Simara! पूरी जब পিছত এনেকা নিজে এনেকা ধৰা সময়ত তাইক ধৰি কিনা ফটো ধৰিলে হাতটো দে এই বস্তুটো খালি দি দিম মই এইফালে এটা এইফালে আমি খাটৰটো আমি ভালকৈ আগবাঢ়ি যাতে আমি ৰাণী নামে দনাঙ্গে যাতে আপোনালোকে মনে মনে থাকক জায়গাতে থাকক Thank you so much. Manuge welcome kora kane thank you so much. And first of all, I want to thank my Almighty God to support me, and secondly, I want to thank my Guruji who teach me. वही बोलना चाहती हूँ। इसकी जाने के विषय कुछ बोलो। जाने के एनसीसी का बहुत मुश्किल था जर्नी तो सिलेक्शन टाइम में भी बहुत वो मुश्किल हुआ सोचा नहीं था कि मैं यहाँ तक जाऊँगी पहुँचूँगी मैं कमान दूँगी बोल के मैं गार्ड ऑफ ऑनर गई थी और मैं हमारी कार्बी आंगलोंग से मैं और एक लड़का था और हमारा जो गारो है हम लोग सिर्फ दो है एक मेघालय से है और मैं हूँ तो मैं गार्ड ऑफ ऑनर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं गार्ड ऑफ ऑनर में कमांडर बनी देन मैं ऑल परेड कमांडर बनी देन मेरा जो बहन था वो भी कंजन कमांडर बनी तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे ऐसे गारो तो कोई भी नहीं था तो बहुत अच्छा लगा प्रधानमंत्री को मिला हाँ कैसा लगा फीलिंग बहुत अच्छा लगा आज होम ग्राउंड में तुमको वेलकम किया क्या बोलेंगे अपने गांव के आदमी लोग को पब्लिक को पारुखा के आदमी लोग को थैंक यू सो मच पारुखा के लोग जो मुझे इतना अच्छे तरह से वेलकम के लिए और आने वाला टाइम में क्या बनना चाहोगे I want to be an defense. I want to go for defense. Okay, thank you. মই খুব ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰ ছোৱালী ইমানকৈ ওপৰত উঠিব বুলি মই ভবা নাছিলোঁ আৰু সেই যে মোদীৰ লগত যে তেওঁলোকে এটা গাড়ীতে যে উঠি পেলাই গৈছে সেইটো আমাৰ গৌৰৱ মানে অল ইণ্ডিয়াৰ গৌৰৱ আৰু পাৰুখাৰো গৌৰৱ কাৰ্বি আংলঙৰো গৌৰৱ মই ইমানখিনি আনন্দিত পাইছোঁ এই মোৰ ছোৱালী তাত যাব বুলি মই বিৰাট আশাও কৰা নাছিলোঁ সেইটো কাৰণে মোৰ ছোৱালীতে তাত যাই পেলাই যে ইমান ডাঙৰ এটা
কামটো কৰি আহিলে সেইটো কাৰণে মই ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনাৰ ছোৱালীজনী বৰ্তমান ক'ত পঢ়ি আছে? এতিয়া নগাঁও কলেজত কাজ কলেজত পঢ়ি আছে। কি পঢ়ি আছে এতিয়া BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ হৈছে। BA থাৰ্ড ছেমিষ্টাৰ পঢ়ি আছে। ঠিক আছে থেংক ইউ হৈছে হৈছে কি ক'ব? मैं सबसे अगर मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद करना चाहूँगी। उसके मदद के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन वो हमारे लिए इतना मदद किया, हम सोचा भी नहीं था प्रभु यीशु हमारे लिए इतना मदद करेगा। तो हम सबसे पहले प्रभु यीशु को धन्यवाद करना चाहूँगी। साथ में मेरे बेटी को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेटी को मैंने सोचा नहीं था मेरी बेटी भी ऐसा होगा बोल के। गया है दिल्ली में तो बहुत लोग जाता है, लेकिन ऐसे होके आएगा बोले हम कभी सोचा नहीं था। इसलिए मैं लड़की को भी फ्रॉक करती हूँ, मेरे बेटे के लिए भी। इसलिए आप जो हम लोग का इधर हम लोग का परकुआ जो अंचल में रहने वाले लोग को भी मैं सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि वो लोग इतना अच्छा से वो लोग हमको वेलकम किया है, मेरी बेटी के लिए वेलकम किया है। तो मैं हम लोग का जो परकुआ में रहने वाले लोग को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप लोग का फैमिली में कौन कौन है? हम लोग का फैमिली 4 फैमिली है। 4 फैमिली है? जी हाँ। आपका बेटा है? बेटा है। बेटा है। ओके थैंक यू। थैंक यू। ৰিভিউ কৰিছিলে এখেতে যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি আহিছে, যে এখেতে যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ কৰি যে বেষ্ট কামাণ্ডাৰ যিটো নাম অৰ্জন কৰি আছে, আমি গৌৰৱ কৰিবলগীয়া কথা। আজি গ্ৰেচি মাৰাক যে অকল কাৰ্বি আংলং বা পাৰৌখা বুলি নহয়, এণ্টাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰত আজি বেষ্ট কামাণ্ডাৰ এখেতে অৰ্জন কৰি আছে। এখেতে নৰ্থ ইষ্টনে সুনাম অৰ্জন কৰিছে বুলি আমি ক'ব লাগিব। আৰু লগতে আমি ইয়াত নমাটি সমষ্টি আমাৰ আমাৰ ৰিকেশ সিং ছাৰকো আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। এখেতে আজি গ্ৰেচি মাৰাকে যে সুনাম অৰ্জন কৰি আছে, শুনাৰ লগে লগে এখেতে আমাকো এখেতে খবৰ দিছে যে আজি আদৰণি সভাত উপস্থিত হ'ব লাগিব। আৰু লগতে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব যে কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল CM ডক্টৰ তুলিয়া ব্ৰহ্ম ছাৰকো। এখেতে যিটো এই ক্ষেত্ৰ যে ছোৱালী যে নাম অৰ্জন কৰিছে গ্ৰেচি মাৰাকক, এখেতকে হয়তো আজি উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে এখেতে ফোন যোগেদি কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিছে, আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। আৰু লগতে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ পাৰৌখা তেনেকুৱা আজি গ্ৰেচি মাৰাক নাম কৰিছে, আৰু আগন্তুলৈ যাতে এখেতৰ লগত যাতে উঠি অহা যুৱক যুৱতী এখেতৰ আকৌ তেনেকুৱা NCC ক্ষেত্ৰ হওক, যি ক্ষেত্ৰ হওক নাম কৰি অৰ্জন কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ কিয়নো পাৰৌখাৰ পৰা বা ডেংগাৰ পৰা খেলৰ ক্ষেত্ৰত বহুত আগ্ৰহী ল'ৰা ছোৱালী আছে, আৰু লগতে আগতে পৰা পাৰৌখা তেনেকুৱা খেলুৱৈ ভাল ভাল খেলুৱৈ তেনেকুৱা ইয়াত নাম অৰ্জন কৰা আছে। তে মই আশা ৰাখিছোঁ যে মোৰ ব্যক্তিগত হিচাপে যে গ্ৰেচি মাৰাকৰ মই প্ৰাৰ্থনাৰ ওচৰত মই ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ, আৰু লগতে মই এখেতক আৰু আগন্তুলৈ যাতে আগবাঢ়ে সেইটোৱে মোৰ